在居港市本甲斯古宁街立誓的高林宫居港高林宫三王府大人以常为立誓主神的诞辰庆典庄严举行。这场庆典成为三教信众的重要精神时刻，大家共同祈愿平安吉祥，财源顺遂，身体健康。位于居港本甲斯古宁路的高林宫于2025年10月14日星期二隆重举行三王府大人以常为烈士主神的圣诞庆典，正常仪式庄严肃穆，三教信众齐聚一堂，虔诚祈愿平安吉祥，财源广进，身体健康。高林宫负责人袁丽表示，本次庆典的系列活动自前一晚10月13日星期一5月便已开始，以谢神仪式揭开序幕。翌日清晨依次举行敬请、祝灵、祝寿等拜祭仪式，并于下午3点开始祭病仪式及照请生病之礼，祈求天地护佑，必有众生安康。三王府大人为高林宫的主祀神明，是烈士的重要守护神。其圣诞每年依农历8月22日举行一次。Selang sejam 2 jam ini ada Henci. Ini sudah acara kokun lah sudah. Kokun ya. Terakhir acara sudah rangkaiannya. Semoga ke depan seluruh warga baik orang apa sama maju, kita sukses dan maju. Tuhan selalu memberkati kita semua. Ini ya urusan bumi ya. Iya. Kayak itu kayak garnizon itu dia. Patroli garnizon. 袁丽补充说道，今年的庆典较往年更为隆重圆满，众人皆祈愿借由这次盛会，必有全年平安顺遂，事业昌盛，财源亨通，妙运与人和同旺。Muhammad Aidil Pal TV